إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيرت قرآن الله سبحانه وتعالى سورة الحديد فانسريس فان آية وحي قربافوني لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. من آية معنى كي لقد أرسلنا رسلنا بالبينات هم كشور تمن إله رسول بيكلون فونوبي فالو جنبا حكي تكاجن وأنزلنا معهم الكتاب والميزان أدي بيكلون نايكوغا رسول بيكلون نايكوغا تمن إله فتاي ميزان بابا لبيم එකලාංග හිදායතු බයන් කොද්දවා ශරීයත එකලාංග නබියුන්නා රසූලුග මච්ච අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බාවාලෙෆ් අදි හම එහෙම මීසා එකලාංග බාවාලෙෆ් මීසාන්ගේ මුරාදකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලුතකුන්ගේ මෙදුග කංක හිංගන්ජේ උසූල් තකයි හමත ආදුල් ඉන්සාෆ්ගේ ඉන්තකයි මින්ත එකලාංග රසූල් බේකවන්න බාවාලෙෆ් ليقوم الناس بالقسط ميسكون مدوغا عادل انصاف قائم کرو مٹکے رسول بیکلم فونوا ابیکلون نائکو فباوا لبا افتوغا اکلانگ شریعت تفصیل کروا ابیکلون نائکوغا میزام فونبوم ایک بین مکمگا قرآن اللہ سبحانہ وتعالی بیان کروا فونی ليقوم الناس بالقسط ميستكون عادل انصافاگن قائم مٹکے می آیتون අගමන එංගෙ මිදනි අදුල් ඉන්සාෆ් قائم කුරුම අල්ලාහ්ගේ ශරීයත් තන්ෆීස් කුරුම එකලාගේ අලුතකුන්න කණ්ඩේලිෆාව හග්ගුත හෝදා දිනුම අනියා ලිෆා මීහුන්න ඒ අනියාගේ බදලු හෝදා දිනුම එම්මෙහා කංකන් ඉන්සාෆ්ගේ මගුන් හිංගෙවුන් ෆයිසලා කුරුබුන් එයි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකලාගේ රසූල් බේකලුන්ගේ අප්පුළු මච්ච බාවලව්වා ෆෙක්කම එකලාගේ බාවාලේ ෆෙත්තකුගේ මෑගොඩ මක්සදකි මීස්තකුන් මෙදුග ආදුල් ඉන්සාෆ් قائم කර එනුම් ගොතකුන් එනුම් මගකුන් ආදුල් ඉන්සාෆ් قائم නුකරවෙන් එනුම් ෆල්සෆායකුන් එනුම් අමිල්ල වදයි උසූලකුන් ආදුල් ඉන්සාෆ් قائم කරවෙනකන් එයි අල්ගොන් මන් කබූල් කොගේ වානකමෙන්නු එයි අලතකුන්ගේ වෙරි ඉලාහ් අලතකුන් ඉස්ලාහ් වානේ ෆුරිහම ශරයි නිසාමෙ එකලාගේ රසූල් බේකලුන්ගේ අප්පුළු මච්චවණි බාවාලව්වා එම්විම ඉස්ලාම් දීනුගේ ඉස්ලාමී ශරියාතුගේ එම්මෙ මුහිමු එන් අසාස් එයි මීස්තකුන් මෙදුගා ෆයිසලා කුර්මායි හුකුම් කුරු ගංගමුගා ගොන්නිමු ඔබ තිස්සතරිය හොන් ෆහරග්ගාවෙස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා රිහුවඩිය නුගන්නවා එදිවඩිය නුගන්නවා අලතකුන්ගේ වකි බාවතෙක්ගේ මස්සලත එකලාංග රසූල් බේකලුන්ගේ ශරියතුගේ අප්පුළු මච්ච හල්ලුවගෙන් ගොස්සා එමීහුන්ගේ තෙරේගා අරාරුම්වා කන්තත්තෝගා ෆයිසලා කුරුමා හුකුම් කුරුම්ගේ බාර් එකලාංග රසූල් බේකලුන්ගේ අප්පුළු මතින් නෙට්ටි එයි එබයිගේ තෙරේගා හිතුරියා ගොතක කංකුරෙමුන් දාක ෆහරග්ගාවෙස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා රිහොඩේ නුගන ශරියා කුරුමායි ෆයිසලා කුරුම්ගේ බාර් එයි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බාවාලෙ ශරියා ෆියවා එහෙම් ෆරාතකුන් ආසිල් කර එච්චකම් කබූල් කුරාන මෙග මානකි රසූල් බේකලුන්ගේ දාවතුගේ තෙරේගා එබෑ නුහිමෙන එක් මානෙක් රසූල් බේකලුන්ගේ දාවතුගේ මෑගොඩෙන් අසාසෙයි මීස්තක් මෙදුගා ආදුලායි ඉන්සාෆායි හමහකම් قائم කරගුනේ එම්විම එබේකලුන්නකි ෆණ්ඩියාරෝ එබේකලුන්නකි قاضي එබේකලුන්නකි දුනියගේ තාරීඛ දෙකපාවා එම්ම ආදුලවරේ ඉන්සාෆ් වරේ
usulta bimmati qaim kurbi e adul insaf qaim kurumattaka Allah subhanahu wa ta'ala ponobe ma mativeri rasulunna nabi enu magakon adul insaf qaim nukurwen effog Allah subhanahu wa ta'ala mi muhim wajib ekalaanga rasul be konna ku febba walwa hidayat dakka faalwegen wa hakida fonwa mizan bawale maqsadaki adul insaf qaim kurun kam galabwa dem wahi kurabani wa anzalna al hadida fihi ba'sun shadid ame ayatuga wahi kurabani timan ilahu dagandu bawale be fihi ba'sun shadid ega warugada kamebe ei warugada echen hatiya hangurama gahalattoga adinum bes echi kanda kosha edumuga warugada bare labwa fachi dagandaki wa manafi'u linnas adi mistakunak manfa qur'ane etak kamek timan ilahu e dagandu galebbi me dagandaki warugade dagandaki kandaich amehemme dagandaki mistakunnan enun eta bawar manfaatakin Allah subhanahu wa ta'ala labwa fach effoga dagandu wahaka bayan kurabwa dem bayan kurabwa fani وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب أي الله سبحانه وتعالى مستكون نجومة كلامه علم فلوغا يكن دنوديكم واكم هكي من ينصره ورسوله بالغيب كلامه شاي كلامه رسولنا غيبوغا نصر دني كمبيتو بلو متكه ربط عزت رخون بدن عدل انصاف همتك اصول تفوتاي حقيقه ذريعه بيان كربافا hama e ayatuga Allah subhanahu wa ta'ala daganduge wahaga bayan kurewumun ilmurin vidalwani min deha kodde kamaki fotai hikkai qarinai burhanai hujjatun adul insaf ge maga mihaku sidan wajjakum ga wanama hikkai burhanu dakkagen naseheddigen irshadigen Allah subhanahu wa ta'ala ge ima mihaku bonu lembafikam ga wanama den e mihaku sida kuran jeheni dagandu den adul insaf qaim kon hifetteni baruge beenukok emvima fotuge wahaga bayan kurabwafa bayyina ga wahaga bayan kuraf mizan ga wahaga bayan kuraf ma ayatu ga dagandu ga wahaga bayan kurum gen dehe koddeni adul insaf qaim kurmattaka baraki onnan jechik hamaya usul visnadigen kankam mistakunnan nuvisnekam ga wanama mihunge haggutaka aragannakam ga wanama mihunge mudala aragannakam ga wanama mihunge leen aragannakam ga wanama ehalatuga emihako sida kuran jihje barakun sharai gotun emihako sida kuran jihe mi Allah subhanahu wa ta'ala hid Qur'an ga awmennan angwa devwa fawa usulak if wa hikon inna Allah qawiyyun aziz hama kashwaran Allah subhanahu wa ta'ala gada kiritiwanta izzat raskalank matiwariwanta aziz wanta raskalank emmeha gadafadakamai bare milkuegemwa izzateri emme matiwari ilahaki Allah subhanahu wa ta'ala hemme matiwari gadafadawanta izzateri ilahuge hukum fulai algon menge matuga adul insaf qaim kurwene usulek lobat izzateri akhunna akhtu algon men miyadu mi filawaluga mi wagutuga algon wahadakan gastu kura nukta ki mawdu'a ki an nabiy sallallahu alaihi wasallam ge mi muhim wajiba behekut ekele gfanuge mujtamauga duniyage taarikh dekefawa emme taqwa veri emme salih emme ma mujtamau kam ga vi hinduga ves ebbes insani mujtamai husnuwane neggani kantatak kokkurun mujtamau to ga hunna hama yae ko man nabiy sallallahu alaihi wasallam ga ashabe kalunge zamanuga tafadu jarima taka ikutta ekele gfanuge mujtamau ga hinga ekankwa meduga ekele gfanu muamala kurwa ilaj kurbi goy shariye kurbigen hukum kurbi goy algon menna engifa nennama mied algon ekankan korweka nonna tafadu hadisatan ek efanu mujtama ga hingame ekankam ge kale efanu nimma wafri goy algon menna engon ei islami shariye furiha umuge terega Allah subhanahu wa taala iradu kurwa fa goyenge tafadu jarimata kotta kurevi ekale efanu gata ekale efanu arihan asabe ekon wadagatumu kankamuge kale faanu faisala kurwa nimmawa fawani eguggen algon menna bayan ko dew matta kihinetto adul insaf qaim quran kihinetto masala ga hukum qurani kihinetto qadin emihunge shariatuge majlis ga kankan gendani kon tartiba kunto khudma nabiy sallallahu alaihi wasallam evani algon menna
ekale gfanuga bas fulun adi ekale gfanuga amal fulun algomen ekam wani bayan ko devwa adi e hukum fulay amal fuluta natija e mujtama amankama emihunga mudala emihunga furana emihunga hagguta rakkateriken libene kan khude ekale gfane wani baha amala namuna en algomen dakwa devwa me dagumen faha kolane bayin hadisata man nabiy sallallahu alaihi wasallam hayapuluga hinga fori qada ge dara ekay fan kurwa fori bay faisala taka behegot lobe dizetre khun islam e sharoge waram muhim en usul ei masalega hukuma algun men qada yaddum ge kuriga sulh yaddum algun terege mihar ken kotum beruga masala hallu kor islam e shariatuga e matwari daraje deifawa qadi kandala nimmima qadi nimmiti denje ecche gotu otumuge badaluga defaratum wahaga dakkagen evskara sulhayen nimmumen otto adi deven oy duutage dige namaves ekanka nimme to belun ei islam shariatuga war bodak bar alwa fakam sulhage zariyai kanka nimmigen dio bi mawduga wardun asave man nabiy sallallahu alaihi wasallam ge sahabin ge tereng Ka'ab ibn Malik radiyallahu anhu vidalwani ekale gfana sahabin ge tereng ibn abi hadrat kiya befulage daranege masalaga debe fulu miskiduge terega adugadako jawab kora adu ma nabiy sallallahu alaihi wasallam kotri koluga ekale gfana innawani ko ekale gfana iwadak miskiduge terega de sahabiyaku mi Ka'ab denjifawa daranege masala Ka'ab ibn Malik Allah taala anhu aneka me enaga befulaga akha ei ibn abi hadrat denjifawa daranyege masalaga debe fulun adu fula jawab kuraniko man nabiy sallallahu alaihi wasallam ekale efan kotri kologe innonake ei wadaga ek efan kotri kologe farda kashfa kurabwa Ka'ab go fana goale biya Ka'ab e Ka'be ende ekale efan dennevi adehe Allah ga rasulaye hadis kuravi da' min dainika hada kalege faanunge daranin kalege faanu ge darani mane kalege faana den jifa adarani mane Ka'ab ibn Malik ag aneka ko ada kurun jifa adarani ebba kandalash Ka'ab ibn Malik aneka den jifa adarani ebba kandalash mitaga man nabiy sallallahu alaihi wasallam ishara kurev ei ebe fulunge me e zamanuga deba kula ebbayak dalil kula isharat ekale faanu kurev Ka'ab ibn Malik ishara kurevi e daranige deba kula ebba kalege faanu kandala bash mi man nabiy sallallahu alaihi wasallam kurevi hukumen ehemnes Ka'ab ibn Malik li boda gannawa daranige hissayin deba kula ebba kandalevuma ekalege faanu ishara kurev ei aneka efarega ekko dekkuma ondogu efa hordaneti timaya dati nuniya timaga muslim akhayak bay kodokolla ganna mestem baaki ebba efar libe kala godaga sulha ekale faanu ersha de faraga seke faanu nimme menuge darannaki asluga e negiwaraga den jifa wach ema qadi hukumen qur'an de ba kole ba den je godak nam sekale faanu ersha devvi de ba kole ba kandalew den ekay faanu dannawani laqad fa'altu ya rasul allah rasula etimanne kan koffim ek mane ki daranege de ba kole ba timanna akhayetaka kandalaf dem vidalu diskure qum faqdihi embima den baaki ebbe awa ada kurash baaki ebbe awa ada kur mitanga ilmor vidalu ani ei man nabiy sallallahu alaihi wasallam mashwara ibn al-jawzi rahimahullah vidalu ani mi ekelefan devwa fa mashwara ek sulhaya devene mage qada ge zariyan etto belum qada ya ham eddum kuriga sulha ge magen etto man nabiy sallallahu alaihi wasallam e de be fulun terega mi gotan e be fulun irshad ei farag gaves qada ge hukumenno ge henwas miden nabi hen devwa fa irshad mitanun deha goddeni masalekan awmen diumuge kuriga qada ya ham eddumuge kuriga kota diumu kuriga sulha ge mag ikhtiyar kurun ei islami shariatuga adil insaf usul taw terega kiriti man nabiy sallallahu alaihi wasallam awmenna devwa fa irshad dengoti sulha ya ham nudiu sulha masal hallu nuwajjikam ga wanama den kurimati ge onnani masalaga hekige zariyain masala bala sabit kurum efoga efenne fenmege macha qadain hukum kun
මෙවුද හිඟාෆෙන් හාදිසා වර මුහිම් හාදිසා මේ ආගම මේදු විස්නාලංජේ නුක්තා මේ සුබෛර් අල්ලාහ් තාලා අන්හුවා අන්සාරිය බේකලක දෙබේ ෆුලුන්ගේ දඬුග දෙබේ ෆුලුන්ගේ දඬ ෆෙන්දෙන් ඔය ෆෙන්ගණග බෙහෙ ගොතුන් ඒ ෆෙන්දිනුමක මස්සලාගේ දෙබේ ෆුලුන් අරාරු මේ දඬු මෙන්නෝ මේ ෆෘතවන්න ෆෙන් අන්න ෆරාත බලාර මේ ෆෘතම සුබෛර් ගුෆානුගේ දඬු මෙන්න එයා ජෙහිගෙන් දෙම්මේ වනනි අන්සාරිය බේකලගේ දඬු එම ජෆෙන් එම්මේ ෆෘතමන්න මේනි සුබෛර් ගුෆානුගේ දඬා දිමාලුන් ෆෙම්මි යන්නනේ එම් වීම මේ ෆෙනුගේ මස්සලාගේ දෙබේ ෆුලුන් ශක්වා කුරබ්බි මා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඒ මස්සලාගේ හුකුම් කුරබ්බනි විදාල හදිස් කරවේ සුබෛර් ගුෆානා ඉස්තියා සුබෛර් ثم أرسل الماء إلى جارك එම්ම ෆෘතමන්න දඬක් ෆෙන්දේ වර ෆෙන් දේශ මන කිෆාට්ටාෂේ දඬ ෆෘතමන්න ෆෙන්දේ වර ෆෙන්දි වදෙන් තිමාගේ ජාර තිමාගේ ජේග් මොරි තිමාගේ අඛාය ෆෙන්දේෂ් එම්ම ෆෘතමන්න එක එකෆාන ෆුදේ වර නංගවාෆ ෆුදේ මින්වර නංගවාෆ දෙන් අන්සාරිය බේකල එකලෙෆාන අඛාය කාරිගොරි මෙහමාන මන් මිදෙන්නේවි කාරි ජේගෙන් ඔරි අවෙට්ටරියාගේ දඬක් ෆෙන්දිරුම එක එෆාන ඉර්ෂාද් දෙවි فغضب الأنصاري دين أنصارية بيكلو كبير فلا ورا كوفاج إكما رولياس بونني يا رسول الله يا الله رسوله إن كان ابن عمتك كذلك فانون كبرداتا كدريفلو ويما تاي تكدتي حكم كري النبي صلى الله عليه وسلم حكم فلا نورون دين فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما النبي صلى الله عليه وسلم كوفا اسكري كيفان مون فلو كل بدل وگندي كيفان كربي حكم كيفان دبي ارشاد قبول نكري دين حديث كربي اسقيا زبير اي زبير كفان كليك فان دند فندواشه ثم احبس الماء دين فين هفاتاش حتى يرجع الى الجدر فين هفيتما كوري زمانه هنا باشاك نانا هنا اسكون هذا هنا فار نونيام فين هفيتما تك وران جاب هنا اسكون هنا باينगे එම්මෙ ෆෘතමාන එකයි ෆාන මෙහෙම විහාර මේ හදිස් කරවණි ෆෙන් දඬ දේශේ අදි දිනුම ෆහගාවස් කලේක ෆාන ෆෙන් රක්කා කුරා තනු ගොස් ෆෙම් ෆුරෙන්දෙන් හිෆාටස් ඒ අස්තු එකලේක ෆාන ලිබිදෙන්ජේ හග්ගොයි ඒ ෆෘතම දඬ ඇස ඒ දඬුග ෆෙන් රක්කා කුරන් හදා ෆොන හිසාබ ෆුරුනීම දෙන් අනෙන් අහාගේ දඬන් අස්තුග දෙන් ජේනි එකම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් සුබෛර් ගෆාන ඉර්ෂාද් දෙවි ෆෘතම එකලේක ෆාන දඬ ෆෙන්දීව ඒ මච්චාහම නාරනිස් කාරියක මියාගේ දඬ ෆෙන්දෙන් ඒ සුබෛර් ගෆාන ખુදු එකලේක ෆාන ඉර්ෂාද් කබූල් කරවවාන එකලේක ෆාන ලිබෙන් ගුරි බයි නුයිවාට්ටවස් එක ෆාන දෙවි ඉර්ෂාද් අනේ මුස්ලිම අඛාය ෆෙන්දේන එක ખુදු එකලේක ෆාන එංගි වඩා කරනත් අස්තු උසූලේ ගොතුම් බලාපියම් ෆෘතම් මියාගේ දඬුග ෆෙම් ෆුරුනීම දෙන් අනකාගේ දඬ දෙන්ජේ එකම එක ෆාන ෆෙම් ෆුරුමුගේ කුරීග අනේ ජෙහිකුර අන්සාරි බෙෆලා දඬ ෆෙන්දෙන් එක ෆාන ඉර්ෂාද් දෙවි මහුකුම් කරවීම අන්සාරි බෙෆලා ගබූලෙන් නුකරපි ඉන්කාර කර දෙන් කිනත දෙවි දෙන් එකලේ ෆාන හුකුම් කරවි අස්ලු මස්සලාගා හග්ගෝ ගොතම එක් ගොත එක් මාන හදිස් කරවි ෆෙන් දේශ අදි ෆෙන් කලේ ෆාන රක්කා කුරන් වෙත්තම් ෆුරෙන් දෙන් ඉෆාට්ටා ෂෙවෙට්ටම ෆෝග දෙන් බාකි වයිසම් ෆෙරෙන් දෝකල්ලා ෂේරුම් ෆුරිගෙන් අනෙක් කාරි ජෙහිමියාගේ දඬ දානේ ඒ ඔසුලේ ගොතු කන් ඔන්න ඔබේ එහෙම එක ෆාන දෙන් හුකුම් කරවි මිදෙන්නේ ගොත එන්නමස් අන්සාරි බෙෆලා එකන් කබූල් නොකරවුන් එෆෝග අබ්දුල්ලාහ් බින් සුබෛර් රල්තාන් විදාලවනි والله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك الله غندي بنامه مي آية أي سورة النساء فصل آية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم هم هلا هن كنون كله فان ربك لا فان ورسكلانge غندي وحي كرام القرآن الله تعالى كلام ذات فلو غندي وحي كربني لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم මේ ආයේ බාවා නෙබුනි තිමන් කබූල් කරා ගොතුගා මේ මස්සලාගේ ආයතු මුරාදකි කලේෆාන් වර්ස් කලාංගේ ගන්දි වහී කුරබ්වමේ එබෑමිහුන් ඊමාන් වී කමුගා නුවේ එබෑමිහුන්ගේ තෙරේගා අරාරුම් වා මස්සරතෝගා කලේගෆාන් ෆයිසලා කොක් කලේගෆාන් එමස්සලාගේ ෆයිසලා වෙරි කොක් කලේගෆාන් ඒ කුරබ්වේ හුකුමන් එබෑමිහුන් රුහි කබූල් වෙජ්ජෝම දාන් දෙන් එමිහුන් ඊමාන් වී කමුගා නුවේ ඊමාන් කම්ගේ තෙරේගේ මෙනේ අසාසෙයි
ekale ifan hukum fula ruhunge kale ifan hadis fulatoga ek ifan ge shari'atuga kurabwan fe faisalai masalege asen adaben shari'a hinga afri goen ei algon megata ruhun ei algon menge iman kam ge tere gi menekam kinetto iman wani ekale ifan gineste hukum fulata awun bolala jah kinetto islam wani hukum fulata kannuroi em bima qur'an ga allah ngo afoti faharagga sebam iman we kam ga noe ebam terega ararum wa massato kale ifan hukum veriko e hukum fulan ebam ruhijjo maddan den ekale ifan e kuro faisala ke ebam hitun rumun qabul ko fu maddan den ebam tereng evves mi iman we kam ga noe ibn abdul bar rahimahullah vidalwani kurin dennevi hadis ge muraduga awmen kurin dennei fadan ansari befulama nabiy sallallahu alaihi wasallam astu hagiyutage me furtamanna usule gotun gotob rangala kanta koddevimas ekale faana yak ruhi wada anugotun efogama nabiy sallallahu alaihi wasallam e hukum korbe aslo shariatuge ase hukuma adi ege sobun e qabul nukuri mayene ege som derakan libegen di adi allah subhanahu wa taala ge hadratun faawe libegen di dikit qur'an allah subhanahu wa taala iman kan evani nafi kurabwafa iman kan furihama iman ekkam gan waane e hukuma ruhi jomadant hame ayku ma nabiy sallallahu alaihi wasallam hukum fuluta hukum koro masalaga awun terega hukum me binawani beer fushun ivve hekiga macchen wata huwaga macch evves masalega mihego dogu huwa koggen makara hilen hadagen ene haggunun echen hoda mase kuram fashafikam ga wanama nuwata efada kamen hiwa nama huwa kuranje maqamen asiya me huwage zariyain mihege haggu be insafun atule vidanakam fenna halatega ma nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa dogu ay gotuga koffi nama ege natija hadan kodde qadaga huwa kuran niktumu kuriga huwa ay dogu huwa ay gogge mihege mudalen nuhaggun jahagam fikam gawanama ege nubagam ma nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan kodde baf egotum tafadu hadisata siratuga waridun asave ma nabiy sallallahu alaihi wasallam arihuga de mihoko as mi masala jessani bimege masala ekaku dawa kurani enage bin anekaku jahagen faakama jahili zamanu indu ma nabiy sallallahu alaihi wasallam suwal kurave dawa husheli miha bayinatak kubahe alege heki kubahe dawa kurame jen heki dak dannawni qala laysa li bayyina timannage nete hekke manage hekiwari timannage nete ekama iti mannage bime den ehembejjam onnane aneka huwa kur mafoga me kolok mebbe seke gabul nu kuren embeja huwa addi mu kurega qadi anjene muddai kuren dawa kura miha ki bank alege benge ituru hekke nette buni maden qadi huwa ladeni huwa raddu qurani mudda ale ena huwa kur mafoga isawun den aneka ge hekke qabul nu kuren kortu jen dawa kura miha heki usha den hadis kure qala yaminuhu em vejamena huwayot hekine tijam den odi huway qala idan yadhhabu biha den ena dannawani ebe frog dannawani hemme jam de bin ena gendane aneke ena huwa kure mastani manya ena dogu huwa kogomas bin atulan den hadis kure laysa laka illa dak enun goten nete eggote ge oshelum tiba atuga hekkenne tijam den aneka huwa remi shariat egotere kanta onna emi ituru goten nete hadis kure den aneka huwa kuran teduam fettim falamma qama liyahlif ena huwa kuran teduam fettima qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiy sallallahu alaihi wasallam diskura man iqtata ardan zaliman laqiya allah wa huwa alaihi ghadban aniya gotuga mihaga bimek atulagem fi miha qiyamat du allah subhanahu wa ta'ala baddalu aruga emiha kamadu allah kofa odigem wahaluge baddal quran eme isam ferigen huwa kura miha visna dane timanna mekurani dogu huwa etto tedu huwa et nige zariya intimanne billi bene ehna mes qiyamat du allah baddal quraruga timanna halata amadu gena visna na nabiy sallallahu alaihi wasallam egotan huwa kura miyuk teduwa kam gowanama huwa kura miye golekam gowanama shayatu majlis ekefanu e dogu huwa kurum ga nubakam bayan kotte en hadisa ga bayan kurafani man halafa ala yaminin kadhibatin liyaqtata biha mal akhihi laqiya allah wa huwa alayhi ghadban dogu huwa kokgen dimaga muslim akhaage haggen hodu mattaga dogu huwa ko femiya
qiyamaddu Allah emiheka badru kuraruga emiheka mad Allah wadi kofa wadigem wa migotama nabiy sallallahu alaihi wasallam in hadisa ega huwa kur amihen hadis kurawmun hadis kurawwa fakitu qur'an ga ayate kiwa vidaloi innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila eba mihunni Allah ge ahudu kuda ageddifa gammihunne duniyawi kuda kuda muda kolaka man Allah efa audu alame makara ailen hadagen dogu huwan kokgen dogu heki ushalagen mistakun hagguta jagen faamehon den dannawani e huwa koran ekefan beenum foloima imrul qais e masale mi dannawani vidalwani embeja huwa anoko dukollan fiyamu kubahiye ego sawabak kaifan hadis kurawani dogu huwa ekko fiyam noniyam huwa ekkoggen olwalaga mihek mudelen hodan fiyam e gori azam ko embejam huwa anekayen e muda timanna dukollan fiyam kubahiye ege dharmaya sawabaki qala al janna hadis kore suwaruge hadis kore suwaruge gobeti izetere akon qada ei hamekeni maddi echenun islam shariatuk qada ei beeru fushum fenne hekitakai akhlaqi waram muhim asaren islam qada ge bave ei eteren miha nohaggon ecchi hoduma ene gotugana iman kan hardana kuru ei aduluge waram muhim bayenge akhlaqi min takuga asar qada ga islam dinu war bodawani fula kuraba din dannawani qala ishhad anni qad taraktuha lahu kullaha dannawani hekiwaashe timanna ekkok ena dukollafe ekko timanna dukollafe isam ferigen e muda ekko dukolle wawesh dukura mudawas ekko dukolle obati zidere akhum na nabiy sallallahu alaihi wasallam agun dasko debwa foni ekefana ki wahiy annabe fole ekefana hukum kura vidan wahiy ballawas ekko ekefana foga den hukum kura dibe qadinna ki wahiy annabe no emi ekefana dasko debwani wahiy nanna me onna hukum kura annabe an nabiy sallallahu alaihi wasallam ariyoga eddo ko demiyun as mudalugo masale shakwa kurani salama radhiyallahu anha mi riwaya naswani vidalon timanna man nabiy sallallahu alaihi wasallam ariyoga ishinde wadage innoni ko demihako ekefana arihan as masale ge shakwa kure mi varta mudalugo masale kuri war kuri zamane ko se varta mudalugo masala فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي انما انا بشر تمن كليك فان واكن كشوري انسانك كيفانك انسانك وانكم تختصمون الا يتبام تمن كليك فان غاتك مسلاغتي ان يرغا ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجتي من بعض فهرغا تيغترين එකකු වේදානේ හුජ්ජෙන් හුෂේලමු අනකාර්ම වරුගදමියක් එන වාහකදක අවස්තුම දක්කාලා ඉරුගා වරුගදේ වාහක දක්කාලා පානේ beer bushun ei rangalu bekkam hiwa waran astu rangalu gennunas aneka hurdan duluga koshikamen unnani enekan enega hujja rangalaka kaayum nokod deve emejjam qaadi kurmetiga mi fennani rangalu nurangalu kam faarigga fenidan fa aqdi lahu ala nahwi ma asma min enti mankaleg waan kuribulu matiga e hushelumge hekig macca ballawati mankai waan hukum kurum aduive echchek macca bala aduive etiga faarigga molu vedanane kolwas eme kewan hukum kurabani avdi vechek macce ballawa kushele hekik macce ballawa faman qadaytu lahu min haqqi akhihi bi shay'in migotan aduwe emek macce man kalefan hukum kurabwa iruga anikayen e kanda vedeni ane muslim akhage haggu kam gawa nama egmane kene hushelu molu vegen hukum kurabwi anekkulan astu aneka hagge egoda timan kalefan hukumek kofa difikam gawanama fala ya'khudh minhu shay'a evves echen ei nunagash nubunare qaadimiyan hukum kofe maramar halalu ane astu enege echen wechek fa inma aqta lahu qit'atan min an-nar hadis kore timan kalefan emiheka kanda fa medeni narakaga alifan golek narakaga alifan gandek hifagen darnuni baba vadas egmane qaadi hukum kunnen haram halal nuwa kihinetto qaadi hukum haram halal wani khud rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge faisalain haram halal numiru ekay fanas kru timan kalege faano hukum kurabiyas e ive echchig macca hukum kurayruga e gosko gossa ekkam gawanama emiha kada fede narakaga alifane hifagen darnoni baba fadash den ebe fulun rom fetti debe fulun ballawa iman gasar alagun men enenno narakaga alifan iban dame kambodo debe fulun sien debe fulun echchek
debe from Rome fet den kom megas benamani du kolla benamen no hifagen dagas araka galifana hifan dak dema nabiy sallallahu alaihi wasallam heddeli godaki dedi hame basawaf deba kurbi debe basawaf gurot lev gurot lavva egitereng e gurot dimawi ba e yemihek ba ekma addawa den demihun de terega sulha kurf egmane ki deben hame basawaf egitereng ibba gurwatun anebba demihun gurwat lavva misalaka algonda libidan anekaage baves ena libidan algonduge baves uni egiterega algondu haggeves ovedane ehme deba gurwatun lavva den algonduge echen anekaagatugo ennama echen algondu maaf kot ena gechen algondatugo ennama ebes demihun maaf kok sulhave demihun hitun ruhum khalas wegen demihun bahifan diye midennevehen gurwat lagen deba hame bahava gurwatun e devvawa defaratun mes sulhave ekwanekan hin khalas kogen echin ifagen demihun dagota man nabiy sallallahu alaihi wasallam hukum koreb ehmema algon men visnala men nukta ki rasul bekalunge wajib ei shariat tanfiz kurun sharia hukum koro ei ebe fulunge zimma ei eim berun agumna ka adul insaf qaimen nukuren hama ehme waram muhim nukta awon mi faha kolla minim malani islami qada ehnihim wadai falsafatahu qada yabure mativeriwa en asas ei mi hukum ta ki allah baawale hukumt anekkamake ehem mis mihunge eterega non akhlaqi akhirat duan imamum allah hadoduga zimma umge ba ei ehnihim wadai falsafatahu gonne chanoy emvima islami qada ege sabun akhlaqa aqida ga asarum islamun nak adil insaf qaim kurwen ilahaka rasulaka akhirat duka iman wamen kin adil insaf qaim kura atjeje kommeche manas halalut ibanda akhirat duan iman nonna esam dunya ifada libanye enen oke asare nonna em loboti zitri akon algom abadus samata qur'an kum dawa ke mi vistung algom nagata beje shariata khilaf usul takai ehnen kantatan algom dur rakatir wanje ka tama nabiy sallallahu alaihi wasallam e kayfan haya puluga tafatu maqam togawani shariat qur'an gotai adil insaf qaim qur'an gay takwa debwa adil insaf qaim qur'an beenu miyam qur'an rujuam vet man nabiy sallallahu alaihi wasallam sunnata rujuam vet enun gotakun adil insaf qaim qur'an hada wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa jazakumullahu khairan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh